So hello joto no sari kaham joto palo no tini an trip lah ini jalan na no khaksa maya payo so tini ang trick ha nang baike trick ha nang boy video tu ha tini ni video topic ke jong break ye new ATM card UBI ni sorry UBI ya to Punjab National Bank ung tha ke abo Punjab National Bank ni ATM card jong puila taw mai po break ye jong abo no pin generate khenai ATM password pin new pin generate break khenai tini ang bo video ni full process haik nari nai nang paithok mon jora nai tondi channel tang tong sang ke channel subscribe ke tindi bon interest ko video mai mom bo pando phading ke jong nai legna break ye jong abo pin no generate khel lane. So first of all nong ni branch ni ATM machine no thani ATM machine no thangye ni ATM no tinangye aro ATM no enter kedi enter kepemon porike nintio bangmo option phainai bangmo option nchio aro nadi create change pin hi to aro press kedi aro press kepemon porike OTP generation sakani option aro press kedi press kyange ni registered mobile only na registered mobile number ro ni kya bank ni kya message thane OTP number abo kepeke number thampeke no abo card no scope this ko yuji enter kedik tage enter kepe mon poreke niti try typhone dike same ke option phane same option no phane nitio change create pin generation ke to ke tolani option OTP validation press kepe mon poreke nitio je OTP number thamo no apno number read aro aro repair porke yes to press kedi yes to press kyanke nung toke nini je nung je nini ATM number pin khenin chumo abono no nini chake 4 digit number yela de nini icha mo dekhe tum dekhe rin chu abono ridi 4 digit ke same uchi re-enter kebine abono same nung puila ori mo mana au ke peke nini successful ungtha nini pin generate ungtha slip back nai ara ATM machine ni slip back peke bono han ni asunu samung ke ni pin generation ung etha